Među autoservisima koji imaju procedure popravke vozila oštećenih u poplavama utvrđene po najvišim standardima, svakako je zvanični servis Toyota Centar Beograd, jer je od svojih kolega iz Japana, koji imaju ogromno iskustvo upravo sa štetama pričinjenim od poplava i tsunamija, dobio detaljna uputstva o načinu dovođenja automobila u ispravno stanje. Ali da budemo sasvim aktuelni, evo, sa gospodinom Jovićem razgovaramo o situaciji koja je zadesila Srbiju pre nekoliko dana i ovim velikim poplavama. Naime, gospodine Joviću, prvo je bilo pitanje da li su vam stigla neka vozila iz ovog poplavljenog područja. Rekli ste nam da se nekoliko vozila nalazi u takozvanoj restriktivnoj zoni, kako ste je vi nazvali, zbog toga što niste znali u kakvim uslovima su ta vozila bila, u kakvoj vodi, da li smete da dozvolite bilo kome da im priđu. Međutim, ono što je pitanje za vas pre svega, da li vi kao Toyota imate neke standarde na osnovu kojih pregledate te automobile, da li je, kolika je šteta i tako dalje, jer imam utisak da Japanci, Toyota, da imaju zaista puno iskustava sa tim tsunamijima i svim ostalim što se njima dešavalo. Tako je, nažalost, kada su krenule poplave u Srbiji, pre nego što smo i saznali da će doći potopljena vozila kod nas, mi smo tražili od Toyote kako se postupa u ovakvim situacijama i dobili smo konkretna uputstva od Toyote šta i kako postupati sa tim vozilima. Prvo što smo uradili, napravili smo jednu restriktivnu zonu gde smo ta vozila smestili i ta vozila kako su pristizala, jedino što smo mi uradili, jer nemamo dozvolu od osiguravajućih kuća da diramo takve automobile, smo uklonili kleme sa akumulatora. Trenutno čekamo da pored svakog vozila se pojavi predstavnik osiguravajuće kuće ili procenitelj i da nam da dozvolu da radimo. Po Toyotinim standardima i onome što smo mi dobili od Toyote, već smo pripremili nekoliko ponuda i čekamo da zajedno sa osiguranjem procenimo da li je šteta takva da se ne proglasi totalna šteta i da uspemo da klijentu spasimo automobil. Međutim, imali ste jedno sasvim praktično objašnjenje, da tako kažem. Toyota deli automobil koji je bio u vodi na 4 nivoa. Tako je, Toyota deli vozilo na 4 nivoa, u zavisnosti koliko je bilo potopljeno i na osnovu toga daje preporuke koje rezervne delove je potrebno zameniti i na osnovu toga u 2 slučaja smo se, da kažem, držali tog uputstva konkretno i zajedno sa osiguravajućim kućom smo napravili zapisnik, tako da očekujemo konačnu odluku da li će se vozila popravljati ili ne. Međutim, iz vašeg iskustva čoveka koji rukovodi servisom i razume se u tu tehniku i nove tehnologije, kakva je, da kažem, sudbina tih automobila? Šta da očekuju ti vlasnici? Nažalost, u ovom trenutku male su šanse da će i jedno vozilo biti popravljeno, tako da prognoze su, nažalost, loše. Zbog čega? Zato što su vozila koja su bila potopljena uglavnom nisu stigle da ljudi raskače kleme sa akumulatora, tako da je sva elektronika koja je praktično radila na 12 volti jednostavno u ovom trenutku neupotrebljiva, a tamo gde je bila i viši nivo vode, ima problem i sa ulaskom vode u motor, tako da kažem, prognoza je realno loša.